Siapa yang nampak video ni, dia tak share video ni, dia tak repost video ni, dia tak sebarkan video ni sebanyak yang mungkin, jujur saya beritahu, dia antara orang yang paling super paling rugi sangat-sangat. Wih, sebab apa tu Ustaz? Sebab dalam video ni kita nak baca satu doa dan kita nak ajak semua orang mai dekat video ni nak baca satu doa ni. Doa apa tu Ustaz? Doa kita minta dekat Allah supaya Allah jadikan diri kita, keturunan kita rajin mendirikan solat. Sat, sebelum tu tengok saya Sat, percayalah cakap saya, orang yang tinggal semayang, orang yang tak solat, confirm kena azab dengan Allah. Confirm kena azab. Sebab itulah semayang ni penting, solat ni penting. Perkara mula yang Allah nak tanya dekat akhirat nanti, semayang. Ya, saya tahu ada orang yang tengah tengok video ni dah lama dia tak semayang. Bukan sebab apa, dia rasa malas. Jom kita baca doa ni sama-sama, boleh? Okey, tak tunggu lama. Jom kita baca doa ni sama-sama 3 kali, boleh? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sekali lagi, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Last sekali lagi, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Amin ya rabbal alamin. Apa maksud dia? Wahai Tuhan kami, ya Allah, jadikanlah aku dan zuriat keturunanku yang rajin mendirikan solat. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Amin ya rabbal alamin.